سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټیپس څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Iets willen. Iets willen. یو څه غوښتل. Wat willen jullie? Wat willen jullie? تاسو څه غواړئ؟ Willen jullie voetballen? Willen jullie voetballen? آیا تاسو غواړئ فوټبال وکړئ؟ Willen jullie vrienden bezoeken? Willen jullie vrienden bezoeken? آیا تاسو غواړئ ملګرو سره لیدنه وکړئ؟ Willen. Willen. غوښتل. Ik wil niet te laat komen. Ik wil niet te laat komen. زه نه غواړم چې ناوخته راشم. Ik wil niet weggaan. Ik wil niet weggaan. زه نه غواړم چې ولاړ شم. Ik wil naar huis gaan. Ik wil naar huis gaan. زه غواړم کور ته لاړ شم. Ik wil thuis blijven. Ik wil thuis blijven. زه غواړم په کور کې پاتې شم. Ik wil alleen zijn. Ik wil alleen zijn. زه غواړم یوازې واوسم. Wil je hier blijven? Wil je hier blijven? آیا ته غواړې چې دلته پاتې شې؟ Wil je hier eten? Wil je hier eten? آیا ته غواړې دلته خوراک وکړې؟ Wil je hier slapen? Wil je hier slapen? آیا ته غواړې دلته ویده شې؟ Wilt u morgen vertrekken? Wilt u morgen vertrekken? آیا تاسو غواړئ سبا حرکت وکړئ؟ Wilt u tot morgen blijven? Wilt u tot morgen blijven? آیا تاسو غواړئ تر سبا پاتې شئ؟ Wilt u de rekening morgen pas betalen? Wilt u de rekening morgen pas betalen? آیا تاسو غواړئ د بیل پیسې سبا ورکړئ؟ Willen jullie naar de disco? Willen jullie naar de disco? آیا تاسو ډیسکو ته غواړئ؟ Willen jullie naar de bioscoop? Willen jullie naar de bioscoop? آیا تاسو سینما ته غواړئ؟ Willen jullie naar het café? Willen jullie naar het café? آیا تاسو قهوه خانې ته غواړئ؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Iets willen. Iets willen. یو څه غوښتل. Wat willen jullie? Wat willen jullie? تاسو څه غواړئ؟ Willen jullie voetballen? Willen jullie voetballen? آیا تاسو غواړئ فوټبال وکړئ؟ Willen jullie vrienden bezoeken? Willen jullie vrienden bezoeken? آیا تاسو غواړئ ملګرو سره لیدنه وکړئ؟ Willen. Willen. غوښتل. Ik wil niet te laat komen. Ik wil niet te laat komen. زه نه غواړم چې ناوخته راشم. Ik wil niet weggaan. Ik wil niet weggaan. زه نه غواړم چې ولاړ شم. Ik wil naar huis gaan. Ik wil naar huis gaan. زه غواړم کور ته لاړ شم. Ik wil thuis blijven. Ik wil thuis blijven. زه غواړم په کور کې پاتې شم. Ik wil alleen zijn. Ik wil alleen zijn. زه غواړم یوازې واوسم. Wil je hier blijven? Wil je hier blijven? آیا ته غواړې چې دلته پاتې شې؟ Wil je hier eten? Wil je hier eten? آیا ته غواړې دلته خوراک وکړې؟ Wil je hier slapen? Wil je hier slapen? آیا ته غواړې دلته ویده شې؟ Wilt u morgen vertrekken? Wilt u morgen vertrekken? آیا تاسو غواړئ سبا حرکت وکړئ؟ Wilt u tot morgen blijven? Wilt u tot morgen blijven? آیا تاسو غواړئ تر سبا پاتې شئ؟ Wilt u de rekening morgen pas betalen? Wilt u de rekening morgen pas betalen? آیا تاسو غواړئ د بیل پیسې سبا ورکړئ؟ Willen jullie naar de disco? Willen jullie naar de disco? آیا تاسو ډیسکو ته غواړئ؟ Willen jullie naar de bioscoop? Willen jullie naar de bioscoop? آیا تاسو سینما ته غواړئ؟ Willen jullie naar het café? Willen jullie naar het café? آیا تاسو قهوه خانې ته غواړئ؟ دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens!